Uzmi papir i olovku, nemoj biti lenj, povuci prvu liniju, sad si pravi džentlmen. Ne pitaj šta crtaš, samo prati taj drill, ruka radi svoje, olovka and chill, olovka and chill. Dobrodošli, dragi gosti, u novoj epizodi Olovka and Chill. Nije bilo davno, aman epizode, i zato sam ja velio da treba još jednu epizodu nacrtat. U stvari, moram crtat sad novi cover za Revenge of Medusa. Ovo je moj manga, ljudi dragi, ima 220 stranica i publiciran je u cijeloj Švajcarskoj i čak i u Njemačkoj, ima ga trenutno samo na jednom mjestu, ali se fino prodaje, dobro je. Zašto sad pravim novi cover? Zato što sam poludio. Šalim se. Nego sad engleska verzija izlazi i napokon i vi, ljudi dragi, što me gledate i pratite ovdje, znači mjesecima, godinama itd. Možete i vi napokon pročitati Revenge of Medusa na engleski, valjda razumijete. Ako ne razumijete engleski, onda prcni Milanku, jer onda ste jebali ježa u leđa. Novi cover pravi jedan miks, sad više malo na stari cover. Jer možda vi to znate, ali ne vjerujem da vi to znate, ali ipak ću vam reći da sam prvo napravio jednu verziju sa 3 chaptera samo. Ova originalna verzija cijela ima naravno 6 chaptera, 220 stranica, to je finish book. A prvo sam napravio jednu verziju sa samo 3 chaptera i tu verziju sam ja nosio izdavačima po cijeloj Njemačkoj. I što sam tu uradio? Zato što sam mislio da je dobra ideja naći nekog izdavača da on to za me publicira. Sad imam svoju izdavačku kuću, Mitos Manga. Ali tad sam mislio drugačije. Ali eto, vidio sam tu scenu, upoznao sam tu scenu, sad me znaju tam ljudi. Naravno i zbog skandala jednog što sam napravio. Taj skandal možete čuti u prošloj epizodi što je bila. Mnogo je zanimljivo. Ali neću sad o tome, nije se ništa više bitno izdešavalo. Šta sam htio da velim? Da, i tu sam imao jedan cover, što jebi ga sad, nemam ga ovdje. U stvari u drugoj sobi, ali mrsko mi sad pokazat. I na taj cover vidite Meduzu. Naravno, koga drugo, ovako sprijeda. I ona je u jednoj pozi ovako što je polukamenasta. Jer ako ste čitali Revenge of Medusa, što smatram da niste, ali Meduza je spašena od Tyche. To je jedna goddess of destiny. I šta sam htio još da velim? Da, prije nek što je Perzej nju ubio, obezglavio, pojavila se Tyche. I ona je spasila Meduzu.
i dala joj novu formu, zato ona izgleda sad ovako kao što vi znate. Iz moga stripa, mislim iz moje mange. I dala joj jedan mač. S ovim mačom može da kolje te bogove. I taj mač skuplja duše od žrtvi. Od njenih žrtvi skuplja duše. I tako da je Meduza dobila taj mač. Što skuplja duše. I sve što više tako kolje s tim mačom, taj mač postaje jači. I ona isto, naravno, dobija višu moć. I u toj sceni što je ona polukamenasta je ta boginja Tyche je zaustavila vrijeme i u to vrijeme je ona bila kamenasta. I to sad je ona bila izvučena iz ove realnost i otišla u tu drugu realnost što je van vremena i sobe. I time and the room, time and ne znam ja kako se to reći na naš premu Mišel, mislim da razumijete ja šta hoću da velim, to druga realnost i tamo vrijeme funkcioniše drugačije jebige. I u toj sekundi što je Perzej krenuo na nju da je obezglovi, ona se pretvorila u kamen. I bila je u toj drugoj realnost, bla bla, pričala sa onom Tyche, I na kraju krajeva je ona spasla nju i vratila je opet u njeno tijelo, što je bilo kamenasto. Perzej krenuo da sjecne glavu, a klink! I mač mu se slomije. I to je bilo neko veliko čudo za njega, jer zato što je taj mač, u stvari nije mač, nego je ono ovako što ide. Kosilica, ona kao kosilica izgleda. I to je bio poklon od ovoga Hermesa. Hermes je isto jedan olimpijanac što živi na Olimpu, što je sin od Zevsa. I on je bio u pomoć Perzeju, kao Atina isto. Ujebote, gledam videa mača, da. Malo sam ga ovako pokušao da stavim sa strane, ne baš da bude prav skroz. Nadam se da se ovaj efekat sad primijeti, zato što je ovdje ovak malo kraći i ovdje ima sad ovako neki volumen, malo volumena. Da, i zato je taj cover bio ovako kamenast. Kad je on ovako sjecnuo, on je dodirnuo taj kamen i ona počela se da se pretvara i onda došla njena nova forma do vidika. I zato sam ja velio, sad bi trebalo to da bude kao logo, jer jest ovo lijepo, seksi. Ali ono drugo, dobro, i ovdje isto priča njenu story, što ona sad kolje tamo i ovdje vidite to ostrvo, to sve dolazi u prvom dijelu mange. Ali mislim da će ovu da bude još malo više kao upečatljivijet. Nekako.
interesantnije. Ljudi će se pitat, ja, pa to je ona meduza što znamo mi svi iz grčke mitologije, otkud izgleda sad ovako? To ćete sad da vidite na ovoj slici. I odmah će da probudi to interesovanje od ljudi i on će reći, ja, da, bola, ne bi valjalo to pročitat, aman. I tako da mislim da će ovo da bude vrhunac. Vrhunac. Punac. Gdje vam je punac? Da nije neki vrhunac. Punac i vrhunac. Da li ste to ikad povezali tak jedno s drugo? Punac, vrhunac, svašta, ne voli me tašta. Tak se to kaže, mislim da me voli, da sam ja cool. Jašto već jerane, bolane. Sad sam već detaljno nacrtao mač. Zašto sam to uradio? Što da ne? Haj reci, zašto da ne? Zašto da ne bi nacrtao mač odmah ovako detaljno? Kad već mogu. Sad ovaj prstić ovdje sad nekako čudo izgleda. Ispade mi čudo. Ispado čudesa. Pa ja viš kako je. Miša. Da li valja ovo ovako, ne valja? Pa recite da ne valja, šta ću butiti? I da, sad se možda pitate, pa da li će i srpska verzija? Hoćemo mi i srpsku verziju. Kad sam ja već preveo tu na srpski, sam što nisam sad ukucao sve tekstove unutra. Ali, aha, ok, da može i ovako. Problem je što niko nije ni naručivo kao pre-order osim jedne osobe i meni se ne isplati sad to da štampam ako niko ne naručuje. Šta ću onda, ajde recimo 50 knjiga, ako naručim manje knjiga uvijek nekako skuplje mi izađe. Ja volio da štampam odmah 100 ili 200. A zato bi mi trebao jedan izdavačka kuća neka odozdu. Što bi, ili barem jedan neki shop. I to bi mi bilo dovoljno, ne mora biti izdavačka kuća, nego shop jedan. Dobro, izdavačka kuća bi bila dobra, jer oni bi mogli to da štampaju za mene i da srede sve, ne moram stalno ja, jer ja moram prvo onda da šaljem odavde. I zato što Srbija nije EU, malo je to skuplje sve, jebatka. Jebatka tamo karce, bolane bio, jašta. Jašto već, bolan, jašto već. Šta sam htio sad da velim, jedna. Ne znam, nije sad više, jer sam nekako koncentrisan sad ovdje. 14 minuta. Ne znam, nema više šta će pričat ljudi. Da vam velim zbog onog što se izdešavalo sa onim izdavačima što su htjeli da me prcnu ovo ono.
Ja mislim da je to sve zbog videa bilo, što sam ja napravio jedan video, što sam i malo ishejtao ovo ono. I sad sam dobio jednog advokata, njemačkog advokata, jer moja advokatica odavde je rekla da ona, eto, ne poznaje se sad tačno sa tim pravilima s pravom iz Njemačke i tako da je odlučila da mi da Njemca jednog. I onda tak čuli smo se par puta, to je par sedmica išlo lijevo, desno, ja i on, bla bla bla. I na kraju, eto, on analizirao taj moj video. I napravio me listu, brate, znači u minut taj ste rekli to i to. U minut taj ste rekli to i to se može podrazumjeti ovako i onako. U minut taj vrijeđate njih. U minut taj pravite reklamu za samog sebe. To se ne smije kao zbog pravila, jer ako ja pričam nešto o nekim drugim zlu kao, ako se može reći to zlo, da ne smijem praviti reklame tu za sebe. Jer pokazujem kao figuru što nije moja licenca, nego njihova. Zbog taj copyright i to sranje. Ispadao kao da sam htio iskoristiti taj video za reklamu za mene. No, da budem iskren, i jeste bilo tako. Ali okej, taj video su vidjeli već svakako preko 1000 ljudi i tako da mi je to bilo dovoljno. Ja sam rekao, slušaj, ću da izbrišem video, u stvari sam stavio na privat, nisam ga izbrisao skroz. Jer mi je bilo sad previše tog posla, ja sad, znači, to da editujem svaku scenu što mi je on rekao da ne valja ovo, ne valja ono, ko mršu pičku mater, ja ću tu da nemam vremena za to editovat opet sve lijevo, desno. U to vrijeme bi mogu nacrtati još par stranica Revenge of Medusa broj 2. I tako da sam odlučio da stavim taj video na private i da mi popuše Karinu. Da me puste napokon na miru s tim sranjem. Da se završi ta priča napokon. Jer mi je to nekako baš bilo ono bez veze skroz. Dilema, teror od ovih pizdavaca, no da im jebem. To mi apsolutno nije trebalo u životu. Ali cool, znači 1000 ljudi su vidjeli taj video i baš sam dobio i podršku od svih i nove subscribere. I to je bilo top. Znači cilj ispunjen. Ja što već, Jarovana, ja što već. Sad ovdje ona ima kao neke kanđe, a? Zašto? To ćete da vidite uskoro. Ako ostanete naravno gledat, nemojte sad vi ono sve da scrollate naprijed pa da vidite rezultat, jer šta je svrha olovke and chill je da i vi uzmete olovku i papir, da sjednete i da crtate sa mnom. Dok ja crtam, da crtate i vi. Nadam se da ste već stigli barem do neklin sa vašim stripom, sa vašom mangom. Što crtate, pošaljite mi slobodno slike da vidim ja ovak malo na čemu vi radite. Jer moram reći da baš bi me zanimalo. Bola ne bi. Baš
bi me zanimalo na. Vidite da je ovo kao monster style. Zašto? Tu ćete da vidite uskoro. Znate li vi za u karate se uvijek kaže ono prije nek što krenete sa borbom, sagnete se i kažete Trenirao sam karate prije kao klinac. Do žutog pojasa sam stigao. Znači ne baš daleko. Jer to je bila baš neka faza životno što je bila promjena čim sam počeo da pušt ganđu i cigare i jurio devojke i onda je interes taj nekako se izgubio. Jebatka. I tak da sam počeo malo escalation u životu. Eskalirat. Jer to se mora naravno u mladost. Ne možeš u starost da počneš eskalirat da lumpoš. Nemoj bit lud, jebote. Nego ako pređeš ti to u mladost, tu escalation, onda kad ostariš, nisam ja sad star, ali kad budeš malo zreli u glavi, onda se koncentrišeš automatski na bitnije stvari života. Na neke veće sile. Razumiješ? Ovo ne može biti ovako. Jer čim radi ovako, sisa mora biti onako. Kao da je ovako malo spljosnuta sisa. Mora biti malo realistično. Sad nekako ova ruka njena izgleda kao da je mašina. Jer može ovako, možda da ovo funkcioniše. Maja. Kao ovako malo pritisnuta sisa. Ja, more. Jeste iz Crne Gore. More, jeste iz Crne Gore. More. Da li si ti iz Crne Gore? More. Da li si iz Crne Gore? More. Da li si iz Crne Gore? More. Ljudi dragi, uskoro će opet nove epizode na Ducky Life. Možda to još niste znali, ali sad znate, jer oni moji. Jer ide se opet malo za Grčku. Dva nova ostrva. Milos i Serifos. Milos izgleda ovako prelijepo ostrvo. Ima ovako bijele one stene neke i tamo vodice, znači baš su ekstra. Valja tam se bučkat fino. I u Serifos isto je mnogo lipo, ali šta je u Serifos, ljudi dragi? Historiju što sam vam pričao na početku videa,
Perzej, što je inače ubio Meduzu, obezglavio, on je sa ostrva Serifos. I tako da će biti, znači, ne samo travel vlog interesting cool za vas, nego i very, very inspirational za mene. Jer to je sad jedan veliki, veliki spoiler što ću vam reći. Meduzin cilj u stripu je da ode na Serifos. I tako da moram otići ja prije nje tamo. Jer tek kad ja odem prvo tamo, onda može i Meduza, jer ne može ona prije mene otići tamo jer ne zna kako to već ne postoji još u njenom svijetu gdje ona, razumijete kako je to. Jer ja kreiram taj svijet i ja moram da vidim da bude to akuratno. U stvari to svakako ne može nikad biti akuratno jer ne znam kako je izgledalo u to doba kad je živjela Meduza u antičkoj Grčkoj. Kak je ovo, mi se nekako ne sviđa ova poza. Nažalost nikako, a? Znači rame mora biti još malo ovdalen ovak. A? I ova sisa. Ne sviđa mi se. Aha, možemo ovako. Krugla. Ja, dobro. Gut, diese gut. Ja. Ček sam da stavim još malo Rivela unutra, Rivela Zero. Olovka and chill. Evo ga, tu je bio stari cover. Vidite kako je bilo tanko ovo, a gledajte sad ovo. Ima neka mala razlika. I vidite da je ovdje polukamenasta, ovo je kako je ona prije izgledala inače, ovako ružna. I sad postane ljepota. Ja. Ovo je sad baš limited edition, 22. godine. Ovo ako nađete u eBay neđe, onda možete biti srećni. Ako bi bio ja, vi, znači ja bi to kupio jer to će biti vrijedno, znači para, velikih parica. Ali naravno da mora biti u good conditionu, da ne bude sad kao ovo. Ali zato što je ovo moje od kreatora, zato će da vrijedi još više. Hera ne na krevet. Tako da nije se ušunjala u našu sobu herca perca da se uvali u krevet. A malo prije smo bili ovdje napolju, bučkali se. Malo je uskočila u voticu. Nosić, posić.
Jel kontate sad šta se ovdje vidi? Prvo je bila ovaka, ružna, kao što svi znaju tu meduzu, a posle je postala ljepota i milina. Zašto sad i ovdje ovako rupa? Zato što je odavde počeo onaj da htio da je sjecne i onda je odavde počelo kao da se a i odavde zato što ovdje ima onaj krstić i to je simbol od ortodoks krst. Ali je kao moj mangin misli prvo da je simbol od te tihe kao. Od te boginje, od destiny. Ziona, nemoj pred Ziona, pola ne pi. Da li će ovo biti nešto cool ili će biti nešto za bacat u smeći? Sad je na vama. Znači, napišite u komentare. Da li je za bacat ili je brutal, ljudine. Ovo će biti cool. Moram vam priznat da moram još malo na TikTok. TikTok na live u TikTok Darko te tu da zaradim još neki mali dinar
jer ovdje što snimam za Olovka and Chill je samo čista zabava, nikakav biznes, jer nemam prebijene pare od Olovka and Chill, znači apsolutno nula. Hajde bilo para pa ono, aj pa da se skuplja, kao da se množima, kaki. Ni to nema ništa, apsolutno niente. Aww. Ja, što već jarovano. Da, i engleska verzija, eto, znači, našao sam neke dvije devojke što rade skript, ono, pišu tekstove u mangi i došle su na moj štand kad sam bio u Leipzig, tamo na convention. I ono rekla da to radi, bla bla, rekao pa dobro, meni to sad ne treba, ajde. I poslije sam razmišljao, evo te, kad će to engleska verzija, napokon ovaj lik odozdo jedan mi to završio. I odlučim se ja da dam to tim devojkama, da one rade to za mene. Da ne moram ja sam sad još da tipkam to sve lijevo, desno, tralala. Nego da one to meni srede fino. I da ja mogu da radim druge stvari u to vrijeme. I tak da su one već gotove uskoro. Ja im još nisam dao titel sliku, ja sam rekao da želim da napravim jedan novi titel, cover. I rekle su ok, da će da sačekaju. Sad ovdje trebala bi doći bradavica, ali moram ja to da prekrijem, jebi ga. Jer ne mogu pokazati sad bradavicu ovako da bude u prodavnici, ovako da bude knjiga sa golotinjom. Neće to uzeti dosta šopova, neće takve stvari da imaju. Da, to što misle, to je sad vulgarno, ne mereš to tako. A u stvari je to sve priroda.
već nekako zanimljivije. Oh yeah, buddy. Cool, huh? Krak. To je taj sound efekt što mi se došao u mislima. Pojavio se sound efekt u mislima, jaroni, bolani. Ma ja, i poslije ovo doći još kosa. Da li da i to sad nastavno, šta ću posle na TikToku crtat.
Ja, to je to, vidite na šta bi to ličilo. Hvala puno na gledanju, adios amigos, čus! Jo, ta bola ne bi ovdje završila se epizoda Olovka and Chill, šta da radim sad sa životom, joj. Bola, nemoj da kneziš ovdje, nego klikni prvo ovdje u sredinu na ovaj subscribe i posle klikneš na jedan od ovih videa ovdje lijevo ili desno.